Ka jingdon gidkhot ka United Democratic Party UDP haka yeng do bar thau ain ka khasil Settlement District Council KHDC kalhiar manta saka nyongun da ka bakhin lang UMDC susi ba bindo emlanong hadien bo ba tei bor pathau MDC ka molai ula resign na ka party haka arfoitrik luber arjar arwar katulong kubor na ka council klai thu bo ba tei bor lang pathau unlai ban preso bat ka National People Party NPP haka arfantrik luber arjar arwar ban pen kre yakun pat yak election MLA house nam arjar pulai na molai ladau ba tebor lang pathau ulai ban preso sak NPP kamut ba ka NPP kadon khatwei ngut kit khot hayeng balai phungut kit khot wat kesuki CM hake siru kala ban poi sak NPP ong ketolong kubor wat la kalon ka jekran nadu mensua ba kesuki CM kan dei bai jong ka UDP bat ka NPP kan bat ya kesuki chairman bat dupti CM kumolong mentau ba titas w khany MDC ke UDP na sora ude UCM ka council kat ba lamprang bla MDC ke NPP na mau plang ding yai ude chairman baru MDC ke NPP na mau sindron ude dupti CM dangsen ke NPP kelayo nong da ka jingwan pinyeso MDC na malki laim pra ba fanten je la kadong ki MDC kan thei ba kan thop ik congress Mary Kharpuri MDC ka nong scan bat ka kong Magdalene S Maulong na umsning lor ba lamprang bla ubala pinyeso aswa election jin nomi khmat chiteng samoi house nam baladam katkum kitolong kubor la ong ba tei bor la IT yak city resign how president ka UDP ba met ba lingdo bat kitolong kubor klei thuru ba ka UDP le si kan yo pat ban priang yo MLA ba manta ka molai ba proses ti so kume kum kertong jongka haswa election MLA arjar arpulai